Ka Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy JCCRP ke wakentup ya kiseng bahalang wakisenju wahechnong dapen mangi ichong kalany mangor ha amlerem ha ka artri uniu benai kamci benta wa dawa selibiang ya ke reservation policy ke sarkar jela. Hagani ke yaki uwi na ki hek ke JYF hawi ye kelam daongu wa ke sarkar mto upungkut ke duha ke expert committee hewa da banjur ule wa ke ni ke committee mto open man ya ka kamwo penjem ya yaki ke JCCRP. Daongu le wala da ke sarkar mye ke wotung yaki dekhot ke expert committee ha pokhat sansngi tadau pen man biang ya yaki warap jur. Ke David Tongper ke waman ke presiden ke state hawi ye kelam daongo nay daw waki MLA suki ki ye ni ikam ini penyo wa cukor ki yaki pajba wa kerchan yaki we dato ipor wa meling no ki yaki parti yongki da bengale yo rakam sangma o menteri ke chnat pure puthi uang wa gani ki yaki to ke political drama de wong wa ini to idawa yong i ye ihong we mto wa kini i ye baha ki kero kiwi ki wada kelam le da ongi wa kani ke expert committee to uthung yaki dekhot hapo khat sansngi we to uman go ke committee ke walai loj we to uribasi yakani ke reservation policy le bha na sao thu em le phau rumot ki em le yong i hato ki karo em ki do ar phau so ile une ka ta ka machiten ki ta gum sao ya hab de ha ke juk kan ni ha ti po dang man ke ko chanti de ko ya tho kan ni to de online the tip work ke khna khro ko start nei new klam the point chai tai chadel hi nei bhai te pajba up the mian na nei ba hawa wan gini ko he ngale kan tu kam pra rangba pra khnroi gini ko he kam ko war jantia langkong terpat ye pi mho ye kanoi mho ye siao chadukan chadukro u ye punyo te jing siao semen tan chim ne ka si ko wa utlilang kam ka bol na amrem na kheriat na jawai ka disi oi em artli ka is disi ka kheriat wa ka west chan hill hajwai nei bhai tanga kalam kongwi wa ka jing siao yang ngai da ki pai ba wa kerpat ye pi tan ye em seni ye kani nei ba da siao thui nga ka to si la arsen na wana de khoble ba arden kamu emele kamu ni mikmat wa de em ka ka men sen brai u cha jingidu yo wan ga ka jing kala kamu angan tu wa ka pod na cha ka pen thme mau yo siao rami iwa kalamu tu iwa mdap pendap iwa duna tau pendap iwa tam tau pai ne bhai te karpat ye phi kam ka subdivision amrem yang hi wara kawi wa te ka chan ye ke ye mut ki di rang ba nga kawi dan hi karpat ki ki sen yong i siao bha wa te ka ni ka je pipi yang ka RPC to uman piki bru ki ya cha uman piki bru ki wa moi hu ni kam on tu ngadang keli au kani to wadang kedang do ketika wa upas he yo thung ye ketika espas committee le de i upen slam ye kani man ga kam ga ding pangkyang ye ga bru ga ni perkhan ha lemel na kani ga jing kalam tu ha ka role ha ka section law ko de bu ga kawan go ka kanan ha po khasan si to ya ka rai ki ye ki expert committee ni ba hadu kan ni puti bi ki ye ki go thung ga state me khalya ka sarkar le ka cabinet to jet ki bru ga expert ku ye wan ra ye ke bais ye ke reservation policy ha ka state ke yangi ile we kit khia he dukan ni ka wi the tip ka pathai ko start with tip the apply score ye ki khon ki ti ye ki su ke yang pi ba em kam ye ka lwe le de em sangun ku wi yo kre ha ka sarkar man ka wi ka puram ye ka to yung ye ka to ka kur le ne yo than ki ka tan ki doktor le ne ki start sayan ki wan wan le de mani yu yo ha kre chi to mi hanong ka dong yu yo bun ki doktor ku yo lai dan bahai tela de eka sarkar ko ribai sekani hai wa ye to kam ka perdi ko ye perkhali yo khre kon ba ki khna yami kam on tu ha ka competition ye dai de em ka wan ngon ka ta go phia ka to ye do yap ki khna khro u khre kon myoli tv to na war em ki doktor we em ki engineer we em ki expert ko start u man kam ki sayan yang ka state me khalia ko gi neni na war jantia kan tu ye phi ki paralok wara ab ye ko khabar mohoi wan he niu rai ne niu mi u ya ben paralok u ya kano ka tam hoi u man kam on tu wa ban jori ka committee yang ki sen bhalang wara tan ya man ka chok satri na janje hil ha ki atil ki disik u ra ka khabar ho ra ka stand me khalia kham tam wa kan tu ye MDC yang kam on tu wa ne ngayo i ha ki sansem
ki si pausem ki MBC memu kelam ki chicken ya kawan ke dia to ha kai lang salang kam tam ha ka restriction policy ko ya to ya ki pai ba em ka hok u he chnong lang kong em ka hok u kelam nak ta ki pai ba kawar em ka hok ki daloi em ka hok ki MBC yang ni le ka main point to ki emle ku da man ki nong bi khmat ku da jet do pai ba sao ba dem ni ki long kmi ki man be man pa ku em khon em ti ya ong bi kan ni man ka kam ka propaganda ha ya chnai ka ban ju di ki sen sao ba la kawan hapok ka khasan trik to yo ai tip ki ki president le ki committee yang ka expert committee wada thum da ka sarkar me khalia wada yo ha ka khabar wada sign do governor wam ye de pun sem ya kani la da ka sem kani man ka dia cha prai man ka dia kana prai ko ki sen bhalang ye deli ye ka ba kam ki khrok yo wi kita gi news conference kan mau kan ni kalau ba pi syukur kin yo pagba amne pi syukur yo ba arden le ni ka party hande pi syukur ni ki pagba ki bal ai ke jin kersana pura na bar yesel tu ba kan ke dei kemat ke banam kong tam ba ni kum ki kun jong ga jai beru kasi jeng tia ni don kam kap ya ga yo kam yo jam dadangi ngim yo don ya kata ga jing yo kam yo jam kalong ba wat ki beriu bana baru ki la ban kam try ki la ban le ku pe ki kam bikin rung berkebasa usi kalong ba education minister rakan sang mau ong kumno ba kane ke jing ki jong ni kalong tangga political drama kane ke jing kran ju kane bo insult ki ni ladangi ya ki mta je beru jing ha to kalong ke drama ha kanong rim ukran kumne kane kalong ba ukran ben ki nyangi ba habangi ki mta ga yo kam yo jam kun samlau ong pandit penban ba kade ke drama em kade kam de ke drama kade bangi ngi dawa ya ka hok bangi ngi de ban yo kum nongin hun ya kata ka sapeu ba gajing pun pai jengi kalong sibun sha om de bangi si ya kita ke beru garo om de bangi kwa ban kni ya ke jongki han rengi kwa tangi ke bade ka hok ke banta ka jongi nama kata ngakar padu ana leng jongi ba kum ka sarkar hi kam de ban kan kelan kade ban le ke badan kam bat ru bangi rung ngidang ka jengkermen ba kane expert committee kan long independent body kan amdang ka jingade ba ka sarkar bat ru kan ai ru kata ka bah ka bangi dei hok ban yo bat ngiyo i balang ba uneu chief minister nila ban yo i sibun kita gijin penthut nang ne nang tai ki wan don ki ba ong ngiru ngi kwa kumta han re ngi karpat nang lang sarkar ba ka manungkong hi ka jing dewa jingi gelong ya kasi jing tia bingin yo ya ka bah jongi kumbang ide hok ban yo kat kum gajing bun pai kat kum gajing start jangi kon samla ki jongi namar katangi kot langi pi baro kum ke parawar bipin ai gajing kersan da ka baklet no ke ru ki ba sedin han ringin tay ka ri jongi da ka jing kelingin tay bat ngin la ru ban ya shikmat tang na gajing teli chi namar kata tang ne kentin kendiat ngai ku blai pilang baro Islam zai ban riun nyau trat ngi ku blai sibun reservation policy si jar nai spa nyo puar habangi pai hagi san poit ligi snam jong ka jalla ka jongi ni su tho shai bun ki nong ilam ki let ki wan bun ki menteri rang ba ki ba let bawan hapo katai hapo hantai hapo sekretariat hanrai san poit ligi snam ngi mdan uwairo uban keren ya kani ke jingdu nong ka bakrau ya ka jaj benre hunyo trap ka jongi Henry ngan chubatai pi kindiat naliang ga jantia students union ngas ngau ban ai burom kindiat ya gini noilam ke barim ke jongi wat le si tu por kam shuma don ke jinga ki Henry ka don pat ke jinga keren ka don ka tedam Henry kam don ka ding siejar kendai spa phlau punyau naliang ga JSU nga ai ini ka dorkas sarkar badan kam ban review no ya gini ga RP ke reservation policy Arajar ar kumjo ina ai ya ga jo ka dorkas handrai nga snopat banai burom ya ki badai banyo ka burom ya iba arden iba lapenki ya kini ka revision policy hagi jaka patba hagi surok bangin yo belum lang ka wei da ka surjo patba hoi adan bong hadin ba ka jing sat khan ne kata ka hanga strike lawan ong ba ka jingle jong iba arden kelakut handrai nga kwa ban ai ka kubor ka basai ka sarkar ke expert committee ke bapi pen sathung kam dai balong kum kan ke ILP resolution ke ba ke ing darbar thawan baro kinomi khmat kilarai ban kersan ban penyo ILP ke jala jumi hanrai ngi ban su tho baro ki committee ke resolution ke ba ke jala ke jungi kinomi khmat ngi kisim berkirai ke dai tang delay tactics
kum ki prado prasnam ngako benong hani kawai lara bidai ki beriu ki iet ke jaj benriu kerong ka kentien baong ke jaj beriu ka bayaki ke jaj benriu ka baim lara ngisu syang ngisu ngap ngin ap ki ketai ki nomi kimat ke jongi bagi ni keren ni kita ki komiti ki boper nasio benong ro ka surung poit pa ke ben budin ben penurlong ya ke ni ke jing dawa ke jongi kebentang aku ben pensyai nai ka daw ko ben review ya ke reservation policy jong ke state ke jongi kendiat kan pai hak islam ki baladap pi isai kedar bamanu bayot nong naga reservation policy dalam dai uni uparlok acek uni uparlok garu jongi hadin ke office memorandum ku mulai tu kini kino ilam ke bahmat ki bakan haswa jonga kerusta sistem kerang dai penban ke jaka kerang dai penban kataga an ini kan abang kataga penkubor ke jem kubor ya ki garu menang yo asya ya katai ya benrungkam rungjam hapo ke office sarkar ngaso senai bani ya kini ki perlok ngelaban ong ini ki konsam la ki rong syudap ya ke SSLC ke SSLC jongpi lada mentapi hun hayeng jongpi bancu sengap kum ki konsam la ngaso ban ong ba kapateng ke menred jong kan jai periu kan syukut haga kurdu kam kurdu jam hot yisu thu don baong ba ka kam sarkar kidon bayo tangkasan spa arzan bod hapok ki sansnem hare nga so bon ong pat lada kini ki kun samla ki wan sakmat lada kimla ban ai ka jing sakri ke bapa ka hagni ki opes sarkar pintarai do bobet ubatam un senchar undon hontai hapok opes sarkar kisan poi ligis nam ngakwa ban ong kumbong mene bagi nong ilam kim jukran ngan pai se district council kinong ilam ki bomi sisien ka sansnem ngasiong ki kentien ki perlok kamtam po amarem habayat ngayeng ngasiong kawai KMBC election kalajan ki candidate ki bobun ki bansawan hayi ngasang mi jongpi ngamong kam dan jadai bak revision policy harai ki don kambat kinong ilam kinong mikmat ki ban keren ya ka mat ke jura jo jai beriu jongi ke district council la po HDC kadang perkhat ba menta hadin baki nik sitting MBC kin one banekon ni election jong kan di district council jong JHDC daga ai kin one ban terwa sipi daga ai bikin one ban sutu sipi ya kata kamar kejura jong jaj ben rio kamtam ya garilum jantia lamba ke JHDC wat hapo ke dorbar jong district council kimne ban syong tang san minute banikran ya kamar kejura ke jaj ben rio hanrai pidang kemi lenti haga porkan bas election bagi ni gibri king wan sesnong ja thau jopi wan penbet ipi ban keren ya giktian jali jaum da thau pada perkat habangi sai yang demi kimat kijongi habangi sai kinong yalam kabar jantia kalau menong ga amarami borok kawai kira sai sibun kinong mi kimat bat kinong yalam lapok kathan hanrai ngaso menong ide ben kendet benrio haba poi ke por election ngapan si ban kerani kani kadang ong yoi perlok jonga haba bikwa bermi ukan nidit pisek wa baj ubri budan trok si power po tuli budan ye ngaselong arpo li po tuli bobiang kaspa ka po kumutangi kwa unomi kiman hanrai ngide mendon kinomi kimat kiba keren ngide mendon kinomi kimat kiba yasa na bantagari gojai benriu ikiran ni kabudar isu, ikiran ni ka ILP, mantang ikiran ni ka resolution policy. Ngasyong goy ka kentien. Kisamla, Kim Jukop, hanrai kisamla, radon genul ka benta, kebahasa kinan ban geri gujai meriu, kiri kisamla, kibayang hakmat, banyada yang geri gujai. Kasarkar, detunga, dekate ke expert committee, yo upat ki, nabha kani kakam. Hanrai, nakawi kaliang, ngakam nakaliang jong ka sing JYF, kerpat jur wa banjur ya sarkar ham pengkut wa nu kani ke expert committee yong pi kawi kiliang ngabu ya ke jingkerpat sarkar sisen wa thung bi kani ke expert committee to man ga ko wa sai so ko wa mi isla mto au man ga ka du thung pelut por bi na benta yong i yo pendile bi por yo da mi khi hanrai na liang yong nga kamu membar yong ke JYF ong lada ka sarkar mkrek kam kini ketung ga ya ka expert committee ini liang kaseng mem chong klikti na ini sikmat no pencur ki jing ki han la jo dak snam la na benta ka peteng kamerit ki khon ki kiti yong i ki wadang wan em kami uyatli
Bunsin ngas ngau iki jantia jucha kan thoi em ki chinya tali nadu mentu kasngi iki jantia ham ya ngau pher jat bru ham ya ben ya kita kisen bhalang di tu ni sebha wan chiruk ya tali lang dio krek lang chiruk ya ka kam bha kam mian yo nong ku chaprang kam tam ha ni ka kam to ka kam yap kam im na benta ka peten yong i ka dong wan ni sikban nui te ka tin khuble chibun khuble si jargo Muslim JCCRP Kublai